Poštovani, cijenjeni i uvaženi gledaoci, znači najmiliji, najvažniji, jedini, moji lijepi, dobri, slatki, pametni gledaoci. Eto, vidiš kako ja vama tepam. Želimo vam dobrodošlicu u najbolju, u moje ime, u ime mog oca, moje materi, tetaka, strine, amidže, zave, svekrve, punca i komplet familije drugoj, treće i 16. koljeno. U ime svih njih želim dobrodošlicu u najbolju emisiju, u ovom dijelu, na ovoj hemisferi, komplet. Mi smo vas duže vrijeme izvještavali ni o kakvim vijestima, ni o kakvim dešavanjima, događajima, s ovog našeg prelijepog Balkančića. A zašto? Pa jer znamo mi da i vi imate svojih problema, da je dosta sami i sebe. Šta će džaba vas opterećivati još s ovim dostalim budaleštinama? Nemamo nikakvih vijesti za izdvojiti jer su sve jedna, Bože sačuva. Ja ne znam ko je gora budala, ovi ljudi što su učestvovali u stvaranju ovih događaja da budu vijesti ili ja koji izvještavam o ovom. Samo su jarane drugačiji naslovi i drugačiji datumi, a događaji ostaju isti. Ništa se kod nas na ovom predivnom Balkančiću ne mijenja. Samo isto se ponavlja iz dana u dan. Osjeti se šablon istih dešavanja kod nas. Kaže Trump najgori američki predsjednik u historiji. Neke tamo ankete se sprovodile, ljudi glasali i sad to je izabran on za najgoreg predsjednika u historiji Amerike. Pazi, oni su morali njega izabrati da bi oni skontali da je on najgori predsjednik Amerike u historiji. Pazi, oni imaju dosta sličnosti s nama i mi biramo konstantno najgoreg. Onda dalje, poštovani gledalci. SDA nije tražila da se ispitaju navodi o kriminalu. Ja ne znam, jebemo mater, kad god čitam vijesti, nebitno da li na portalu, da li slušam na Dnevniku, da li ih čitam u novinama, nebitno gdje. Znači uvijek je tu neka vijest o SDA i kriminalu. Pa jebemo majku, hoću ja ikad pročitat da je SDA donirao nekoj djevojčici 50.000 eura, da ne mora narod uvijek skupljati preko telefona, da se neko dijete izliječi. Izvinjavam se, nisam popio tablete. Salih Palo u Sarajevu uzgaja baštu po principima permakulture. U svom tom nizu dešavanja koja dožive mladi i mali Balkančići, a i ovi stariji na nivou jedne godine, u međuvremenu se povremeno pojavljuju individue koji pokušavaju nešto na svoju ruku, nešto uspjet protiv sistema, nešto da ljepše živi, da nešto. Eno recimo za primjer bio je onaj što proizvodi LED sijalce u Lukavcu, bio je onaj Mostarac što je napravio Wi-Fi solarnu klupu, evo sad Salih Palo. Naravno šta se desi? Mi to fino kulturno globalno popljujemo i nastavimo dalje sa svojim mizernim životima. Kažu da je Roma ove godine bez džekije sigurna protiv Torina. Samo nam daj džeke. Daj nam ćevapa, daj nam džeke, daj nam reality showova, eto, to je naše. Daj nam da vidimo šta Džeko radi i čime se bavi, jer nemamo svoje živote kojima bi se bavili. Dakle, servira se ono što tržište traži. Da vam navedem jedan primjer. Dokumentarac o tajnama svemira gleda 266 ljudi, dok ove kliničke slučajeve iz reality showova, zadruga i parovi i ostalih idiotarija gleda 18.000 još težih kliničkih slučajeva. Jer u životu ti je sve postignuće ili ludilo. Na jednoj strani recimo imaš momka koji je izašao sa fakulteta sa mozgom i osmislio čovjek, brate, one klupe solarne koje se na sunce griju i ima fino na njima kad sjedneš Wi-Fi. I to se sad fino sine serijski proizvodi, to se prodaje, idu curce fino, ljeto ugnjelo u capari, ono ugrije sunce, ona sjede, aha, devim šta ima na Facebooku, šta ima na Instagramu, čovjek fino kješanu. Allahu ekber. Dok recimo s druge strane imaš gospođu uvaženu Jelenu Krunč koja okolo hoda sa gelerima u glavi i bombama u očima. I naravno, to je budalama zanimljivo. Jel tako budalo? Ili neki debil recimo koji još uvijek ne zna da govori, koji bi trebao da posjeti logopeda, ide okolo i proziva i vrijeđa ljude. I to je konjinama zanimljivo. A znaš šta je tu problem? Problem je sa konjinama što konjine ne misle da su konjine. Njima je to zanimljivo, brat. On je sam sebi događaj jebo. Njemu uopšte nije upitno to što je on za patologije već spreman. Njemu je zanimljivo što ga gleda kamera ljudi kako on daje gen u pičku mat. Ajmo dalje. Novi Audi A8 predstavljen u Sarajevu. Evo. Daj mi reci koga ti jebeš, majke ti mile. Koga jebeš ti?
Kome ti predstavljaš, Bodan, Audi A8 kad Bošnjo Golfa dvicu diže u nebesa i zarađuje 250 eura? Kome ti ovo predstavljaš, hajmanu Bože? Ajde, reci mi, da mi objasni kome, dok nisam sve ovo podrobio. Daj mi, molim te, profil ljudi koji ovo može kupiti. Hajde, daj mi profil ljudi, hajde da te čujem. Političari, glumci, pjevači, vlasnici robovlasničkih kompanija. Ko to može kupiti? Oni. Šta ti ovo predstavljaš običnom narodu Bosne i Hercegovine? Ha? Šta mu predstavljaš? Ti njemu ovo predstaviš, on tebi kaže nećeš ti to sa sobom u grob ponijeti. Svi ćemo mi pred Boga stati jednaki. I koga ne bi ti ga odmah sprucao u što sam više nikad to ne progovori. Izvinjavamo se na agresivnosti. Doza djeluje ova što je stigla iz Srbije. Što mi je diler poslao. Derviša Fazlić iz Bihaća hitno treba pomoć za operaciju u Austriji, zato što njeni roditelji nemaju novaca, jer je naša država predivna. Evo ti Bakire, evo ti Džeko, evo vam vi iz Audija. Jel treba ovo dijete da se povlači po naslovnicama i portalima, dok nas sve boli kita što nekom treba pomoć? To nije naša dužnost, nemamo mi, kad nismo mi znali, zato mi nismo ništa čuli. Pa jel treba biti dužnost da se nekom pomogne, majku mu jebem u pičku, jel se može nekom pomoć bezuslovno? Nego kad god je kakva akcija, narod mora da zove, to se šeruje po Facebooku, to se oplakuje, to su smajlići, to su lajkovi, to su grupe, Umjesto fino da se uzme iz budžeta koliko sine treba, 50-100 hiljada, evo de ide se sine čeri draga liječi, evo ti pa kad budeš fino zdrava, onda ćemo fino i gledat Džeku i vozat se u Audiju i sve ćemo onda kad ozdraviš. Ali jebeš to, jel tako? Bitno je da 18.000 kliničkih poremećaja u jednom trenutku gleda da li je neki debil po imenu Sloba jebo neku kobilu po imenu Luna. Aman mi u svom životu ne jebemo ništa, pa nam je zanimljivo gledat kad drugi jebe. I da li jebe? Jeboli te ćaća realitičko-šovovski. Informacije za pomoć ovoj djevojčici nalaze se u opisu videa. Lulić kaže da se još nije ni čuo ni vidio sa prosinečkim. Pa čovječe Boži, ba imam svoj život, ne zanima me. Ne zanima me s kim ti hodaš po kafama, ba imam svoj život, svoje dešavanje, ba halo, sluti! Poljoprivrednici poručili vladi da zakaže sjednicu da im isplati poticaj. Ja ne znam jesu li ovi majke Milova trojica, jesu oni zaboravili u kojoj državi žive. Jel ovo šala neka? 10.000 ljudi u Slovačkoj traži smjenu premijera, prave demonstracije zbog korupcije. Što se nisam rodio u Slovačkoj? Nataša Ninković, entuzijazam, ljubav, želja, karizmatična glumca. Ovakva slika na članku na Kliksu, neću ni otvarat. 82 komentara. Vjerovatno pola njih bi joj radilo, znači nešto što ona nije svjesna šta bi joj oni radili, znaš pubertetski primitivizam. A ovi drugi pola u komentar što su komentarisali je znači pljuju, što se bavi time čime se bavi. Sabiroa. Majke mile, ja ću početi ići psihijatru samo iz razloga što živim ovdje. Jebroš mi sve, ovdje je dovoljno samo biti ovdje da bi poludio. Cijenjeni gledatelji, ostanite uz ostatak našeg programa. Nakon vijesti slijedi muzičko-zabavni program Diss Trackovi u kojem ćete, vjerujemo, uživati jer se u tome vrijeđaju i omalovažavaju ljudi. A nakon toga pogledajte film Rentovi Retarda 2. Želimo vam ugodan ostatak noći.